arsloosing kan sukat pel na kayo kismin pa pala pa magden sukat pel na kayo so arsloosing singi kiko singi aliyok ka dilingan suos lang siya welcome yus na kayo we man na online pure slash up laki arsloosan yus kumpinte kan sang suonan sang me at paraka kinsian mo ito kang sang silpasta tuon matay kan ten na kaya Itu kan sukan pa lama lipat tak.
Gessensium. Sak magum pa mo si mag-asa ito ka na siya. Sak magum. Kakot na po na. So kata ini na nagtanigas na ba yung siyas. Akpa si Selva Masimit. May ibigat pinipalait na ka yokle na naklas nagdakupla. Kaya sa ikupla ito ka na siya. May kadamay. So kati tama na kayo. Kati ka na tama na kayo. Kati na ilang mapal na si guys siya. Kati ka na mga itama na kayo. Kung saan nagkiyab ko. So, praise God. Nagkaniyak lang yung gasmat. God, papal sang silbasta yung ganda tapag ibelsin. Hallelujah. Praise God. Amen. Alalawo na pa yung jibalimat na kayo. Waman na gawa ko? Amen. Hallelujah. Kulogi Christian God. Mauskat mo nang ibelsing eh. Kadufon na ito wala. Tigispin ko tayo na. O yawo mo ka taro. Para katin. Ben. Kita mo ba katin. Ini nalan diksuk yang mulas ni kebelcing. Dena. Kena lang kalang ibakutin ng God. Kulo ki asloman. May ke Flora si pa may mawikat ki online. Kulo na sin God ki maulos na kayo. Alam na may shuwi siya na siya. Kudin dali na liye kalenglan God. Kudin na rin palakun. Kaya makadiligi siya na siya msenge. Kudin dali na shui. Kaya makadiligi ka diwin msenge. Kaya kalin makadiligi na siya msenge. La. Kung finon ko. La kung fakane ta aşkiye msenge. Tege alu senge. Kung fakane aşkiye ensi makum kunay Christ ne. Bayan na la. If I'm winning with the Christ, they can draw them to Him. Kumito la God patrol you na run Jesus. Tela mo manasil siyang kumikay na tom siya. Ay pamuklin siyang kumita. Winning siya. Si Fena ta ko nan siya. Kumito. Winning. Kaya ni klas na kawa God pa. May aki falges. Negi nakatunan siya. Feeling forget plan la. Siap kata sudah plan ma. Kumita ko rik ma. Kumita ko lut. Kumita ko mataya ta di me si ma. Terdik plan nggak nasyung eh. Di makati plan ni hulum eh. Kumra plan ma fasha kat pa sis fal ko ki pen ma kiwa. Ini nang gan gak siya na pai God. Kumita na mo kumet kadi. Konek crazy Hawaii. Sa mas hapsit kaya ba kumtakay na rang eh. Kumtakay na ingahan pa luman sing. Ora si kosak luman fina na Hawaii. Hawaii memran. Mahan kiwa. May si kosak eh. Kung kayo ni isda may ingahan na. Amen. May ingahan, may pair. All ay yung mataas mo sing. Na meto kumta matansing. Wow. Praise God. Alin na fall na along si we music in going kaksing ke oni kastalar alin na fall na pa ikin kaksing God na pa. Fine sa fall fine milien kas. Was alin na sa fall gikat ng Italia. Kalanglan God, mayok makadilar kimulas. Professions na lang na siya. Lain na kayo. To yok li na kayo ki mulila na siya. While orela, katala na
tari le na pa ila teke orik ma lash kote is ma sing ke kote na orik ma lash ke na ba sang yok sin sin God na shish na sin mo lash keden de na non ga shi pel ma salvation on God to a reward chike orik ma lash keden de na non ga mo salvation on God to ko na shish ke spen orik ma lash orik ma wo ga na sin God te ko in pangen ete pangen ni tok salvation lo musinge the ko na shu as a gift na sin sinners the ko na phone na kadita lagat of totally salvation in God pa ta ko na si kumusinge nga kuminali na ingan kin musinge kumde na kain ka tane kumis kumde na kayo ni kumis pero kuma me kumkan kayo kumisenge kaya kumisenge come as you are but change you cannot stay as you are you have to change Ngakuflay ni sa ginanaklo ko ngamo shek na me shek na an kisifuk me kasten God magadis kelenigash ka ikaya me when warning caution lang pa alena an na si nganon ko na pa yok da forget pa kumuta na sin mait ke Jesus si fena fa ke kas na kalim ti kas wuk pa fa ngilang postle mo ita me ma pangun ya lem esum na kimise postle wala na dinaan sik na paye nganon ko ku flaisla ikin na nakloko na pangi may din fwek mo siya ngayon kudenti matayin srailak mo mangi wo kadis na rela salvation lash ina na inikde ina na skali ma ikde ki mo lasho kotti ko mo matamo we come as we are and we stay as we are tiko ina na nashikle ina na shkayuk ina na nash self-denial ina na nash renouncing the world, deny oneself. We're talking about total surrenderness in God. When malala Yerosh, when malala Yero, Kiel fak, me, ngayon ka naman nga mo kinanon ka, ngayon na ki online to. Umdali topic sa mga champion the narrow road, narrow gate. Nga mo pastor is ikash na champion ke. Ilang champion din pangin message lang talo. Wow. Wow, pangin makadin long siglan long misingi. Hiki na kidan long. Kidan din na rely na kiurik mga so magad falcon in pa usi confidence lash magad maulew. Kuden di na pa in shares me examine na pa ko tila kashik le as mga sang na singkat misingi pleasure lagi long silot na singkat pangin makda tasty kat misingi fukyang mo ulo ko nga fulok le oropen na long silot oropen na mood si mga mulke ko nga kilin mo ashik lagi mo ulo mga sang mo na singkat Nangakilin mo me, siya ngay lalok na kimalin fellow ko, malong silok meta. Asing God. Kot siya na siya na kimalin fellow. Kot na kamagot ko na yakin next suwa, nakatago na yakin next suwa, akot siya nga fast ka mo yun, ali o siksikle. Mo yun, liye,
kumete uskade nama. Kumagi fan na, kumin na kung break off di kikatay na ma kung fin utkin next so kumin. Masih nga yokun misingila nga alike ilan ke nanaklas misingi pangila megad kaisye sang na sin God megad verloren na sin God ke el uskat me la kensing umdali mo chima samasapuk sa mga trauma guni kaya Inin pa meto. Ang matasing pangol Matthew. Nagat pangol meto. Meto yung tax collector siya. At tax collector ngayon, idal siya ko, amo kong dalito. Na ilus matake, may long silang fellow. Ilus matake, kashpen ma. Inegin katasuk ma. Ilos Europe, ora tavali kasho, ashma la luz. Shangaya ki luz, oyen, genik la luz tena u. Genik la luz el isli u pel na kaywa. Katkan sama matters ke kay tax collectors case ngitan istoli pel na kaywa. Na sang Luwal government, luwal me seal aldan. Ito daarvan mama tasang government nga kopinan sa aldan. Dan fact in kenik in katasha gora mo ito siyang aldan. Na beto siya nga, mo man siya wukun ma fella has to hover like mo lalo. Din siya give perks makantin ma fella sang na siya. You can afford, mama, but you can afford. Tasakta, pensi ma Jesus el takap ilang meto, follow me. Kaslo na ngayon, follow me. El sistema na kiwama, el me sistema ulal, me imasayek, ilan pwede kun. Mabangun security dalam ke life. Bangun male me ile patat na ke pel mai ka wala ko pel mai le na. Bangun mai sangin na lang. Jesus in fact follow me. Dalita la me il dena ita la les. Dasum ne ye. Melero Kalusya ke. Kung niya iligyan na phone nam hangin, tuyak ukal Jesus. Il pa sa mosla, meto, itkors, for single tolis nga lagos si mga treaty mo. Me, Jesus il fa mo, utyak ke hilyak kinnik, o siksik sukungin. Nga pa kate singen, utyak kinnik sukungin. Inekluyen na. Options kluyen ay takyang nanmait na kaywa. Silela. Kung tikan nutra, kung either fashkin niks kuma shalep, sikosyok, may isas ngayon ko kung fashkin niks kuma alin ako siksik ngayon. Tena försöks. Ashon zukulan mittilo un matug sunan va ineklan Jesus. Ineklan Jesus. Yo de upe. Amukum delita un sukungan kata sukus. Tena försöks inek sukungan. Mita men YouTube men mema oshikshingen mita shang ha fashke. Timana sin met nagewa. Panang ilange. Only a few finds it.
and walked in it. Comba few, comba immersion few singen. Lieke Jesus is warning God. If I couldn't have the calendar get that. Theorik malasho. Tikkelens a plasho by Simon na sesha. Met pas en lang in the cell. Jesus, ma vakum jaki immersion maita. Jesus nga wala met mas kinem. Ma los la timon kinem. Ma maita rapang. Maita la alfungi. Aro. Jesus is famo. Fastikio. Atena itekum. Jesus is the phone na ele tegot. Yokligi na pa ikot tegot. Ele tamana ki wa cash. Pelen fa mo ngate tekum. El one relationship lo nasil. Kum sumonan ba kayo na? Awangin masima deep inside you kung maulikun pa kung kain mo wow Spirit and God because Spirit and Jesus pounding nga aro nga palakan na pa siya ngayon yung mga kiwasay iklen pa siya ngayon ako'y nakilin mo ula kung siya mga prayer kaya urik man na kaya wangin nespe the sik musingi. Forget also kumagat tayo. As I kneel, me said the rebels of an me kaskia. Mama kum si kukimolum ngayon. Makum si stlepel lumingkan masaya ngayon. Ele mo patatlewa na mapulesh. Na me si pe kung sistem mo ulom. Inko in dilus mangan, inko in urik man na kimangan. Pe si may patatle. Mangan na. Wen na paye. Si pe na siyo. Wen na paye. Me si makat. Kaisiye seko kaurik man na kemoulasha kum kain verlek na sin God kum kain sistemasin at kispin kum kain Jesus Christ na kemouluman Wain sima siyaw na siya smusingi. Wain na kodin ko na Christ Jesus na kimaulas. Wain na paye. Nangalihin na paye lang. Kati kinagatin long musingi. Mayin. Dali liuspela pang. Wain na pel pang. Wain na pel kitin chupenan ka mo. Kute try lock namta. Kute falgin magatash kenge. Perin ko matawag li na pa tini na pa mo ulasha. Ashik na pa yi ke mo ulasha. Perin ko tini na pa yi. Mela na ke mo ulash ma yok di Christa. Orik masilom. Para kung kuflain have a relationship with Christ, kome
kum sin chin mai to standing lo ke community an pa kum reputation lo man pa kum Shanghai cái làm mềm chặt lá cũng phim connect Christ có cũng sang cái nghìn cái belakin mà upe mai ta cái mulu luman when Jesus in fact mà lúc đó cái gì mà sila lang first to call kalau lang phung lol elo sa belakin mà upe cái mulu lalos pangan sipe mà rom Shanghai suang na keo pangan sipe si mà rom kuflain is Christ na cái mulu luman kuflain na lang phung Christ may pa God lom, el pa Savior lom. Kung falgun, makumash kem singi. Mavinda ko sang mula na sing God. Orela water baptism lo. Nanga falgun. John 15. John Gospel 15. Meil vat na siya skengen. In fact, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do remain in me, you are like a branch. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Cũng rất long. Mà là cái lan cái mà cái passion cái fine thing mà thì choose fact cũng ấy. Boom. Ele cut. Na cái passion sẽ luôn ngayon. Kominali na siyensin. Kominali na posisyon. Ano ki Paul faka? Kus lay siya fine na magi wild olive siya. Kus kapasyon na kimasingan. Ki fine sugan. Mit kum del post. Mit kum del nsifulat ke. Del posisyon. Del alin na posisyon na ke. Ito la. Finte siya ko yung original branches ngayon. Ito ba na siya ko yung kus pe. Kus finte mo tayo sus fako. Kus siya sisilepe. Meron siya sumusyengi. Kikot makatako, kot kunak mo utari. Kung delikot, ini na kita ni sus faku. Ini na yung nash faku ki mo ulasyo. Ini na yung nash ikle ki mo ulasyo. Kot di ko yung nalalfungi, makot oray lamasing nakot falcon. Example la, Jesus an example good be. Ilang na din Israel, tako Egypt me. Ilang fasha haliki me asha siya, oray baptism lantan. The shukta God ilong na ilang four nak except two, for two ma lalalfong ilan. E wepen ang kilin shafla Jesus na fa mo. Fala di kia wate te ko mit menge. Mit makapas, mit ma med mo ilusta lalfong ki Christ Jesus. Hot di samram ki mit
ni kun Jesus. Hon vill lo mai los fange. Lo Jesus kot vakum yak. Kot akila mai to. Ono dan ang ita Jesus ko kumisam ki mai mas nga sum sproi kela. Jesus ang fali di kya ngati tay ko. Kumana pa isi. Pena lising aman ka na mo. I'm good to go. Pena lising atangon na mo. Makulatari. Oh Lord. Patahili ko din ko ang liya na pay. Jesus is famo. Fali di kiyo. Ilos na siya ma-oro. Will and God by ujan na itok siya ng God. May will and God. Sumniki siya Tesalonika, akos. Praise God. Los na siya will and God. Kung fin mo din kan please ikat mo siya pangan will and God na kaya mo mo. Kung inkan please ikat. Kami pa kung may mo ora mo matahal siya. Kung may ora mo siya matahal. When katin matahal. Kung di kayo niya nakitok siya siyang kung fit na matahal. Katin matahal. Read it first. First si fanin kitolu. Amas ka na kitolu. Tangaki kung read it nam tayo singan fara. Sapta akos first si nikitolu. O yun mo matahal. Wat kan ready? Si wat kan al got ready met mahas kas Kosrae Kona. Kula. Namna sang si mga na si Farah kan read. Met na kan long. Farah. Thank you. Belum malap. Mai ne met seu pies got pitiko stario yen mon sa mayakin seu ye kat. How got it la ko small kinoye e got sia e ka episu sinen lem na Jesus. Ta ko sinak yo yen ni ingos. Tako si tatare maluti katsot na suwos kekalan lem Jesus. Katil lang se tako katin mata siyang nikila na popoklan ko siya. Tuun jangan mun. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother,
or a sister. Will and God, pagdating ko in mul matan, kuding ko in karung ko, ito in karung ko chifen na. Kuding ko in sumniki, me long guluk lani ko ayesing eh. Kuding ni seliki, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life in wangin dari ki muglasha. Kumitala, it is within your reach, kumin ko in istamangan di ko. May malo ikwesing lang si pangan. Mahangat luman ki si pangan. Kum ko in ista ash kolum ash ma kum ko in oray na ista liki ko. Te na in meribu vensi ta ko in kasama in kan dakwila. Kum ko in sinala na siya. Ang ituwi ke masing mentiakin siya wikat. Kum ko in ro. Kati ki kiden mul matan. Lai lang in masya ro malong silang kat. Pa ewi small mabat. Ko ilat na kitok silang kat. Ilsa or a will in God. Tituilan siya will in God. Will in God pa, may na kawain mode. A will in God, pa may na kawain sa mga silela, ingayin, ilang na kitok siya, ingayin mode matan, ang katit matan. Siya makan pa kung may palakan ki kung ilyak färske motona singena. Kad tramani kaya ki motawa kian me shamro ma kaya ki Jesus il shikelen establish me kumingo in liye eni no shilumwen na in me in of yourself kumte coin meet righteousness requirement in God. Kum tiko, kum manas, ilva ki mutawag me beatitudes. El takin na magash kin faro kumin ka nakilin la kum tiko, kum eni no, kum maske o yesing e kum eni na kasho. El aksafila in faro, fin shuos was low man, te alagila shuos was in with Pharisee. Kamit siyum, kung di kayo nidyak nagitok siyalan God. Kung hindi perfect, o nagikalit perfect, kung di kayo nidyak nagitok siyalan God. Nag-establish mo asing ang tari, ini na sila ngayon, nagotini na napay, ikat sa fall na tari. Ngayon mo, pero utyakin niksong, pangin niksong mayro kung kayo idak nagitok siyalan God. Pangin mo si mayro kung kayo, soon, siwas si makatil, required na si mait na kayo. Kung vili ulit ke ilik korsishik sawen, kadil liye kong ay na siwas in Christ Jesus sinatan. But kung fale, il ba mo na si ma kung fale kaya. Il ba mo na si ma leads to the Father. No one comes to the Father except through me. Except through that gate. Lagi kung fale, kung may palakan na, kuminyak na ke, kung finilyak na ke, kung may tala, mga nakiwasaya nga si Charla liki ko. Eyok na pahikli. Para kung ko hindi eh. Wow! Wagin lang sila nakimahang eh. Wow! Nga lang share sila siya tarip, we are feeling kuam. Ito ang ngalan na, praise God na paye. Il share na paye heart lalaki. Main mulan mit. Il mit oingisi. Il mit pusapashe. Il esum nsto. Il esum te me shukla. Ash ilalila ito ilarof kya. Il mit sima long si shupek lokaluk na sin mit. Il pair kilera mit in kashkarak sila.
Tasok li mayan na kay wata ko na siya, ikol la mulan. Ilingit ang liya, wow. Kasi may fakyalupan, fok yeli ang, kasi ka to papa kung kulo na malalap na pay, ngali na pay, iklaki mula ko. In fact, labi na mamay na fact na siya, ilti ko in fact. Baki, alin na sanagan na pay God. Kas kuluk mamay na fact na siya, isya na kiyang ko, kufring fact labi. So kung mga alin na may natural language sila almit, eto ka lawon kaya kanlak, ay kufla fact na siya may mulal connect na pay Christ. Ilsa na akin na pay. Pangi makatram-tram kuno. Pangi kung tikoy siya Christ when iklaki mulo man. Finwen ginikta kung son na siya God, kung son na siya Christ. Kung pangon na kung siya, kung son na siya. Finwen ginikta ki mulo man. Masin-sin. Kung may nang napay kung siya very dedicate mo man, patati na kiniyong, pangless in God, and mo di kumle. Kumakalian at napay, kastal ta ka na siyang kumakalian at. Lakong tinakalin, iklaki mo mo. I praise God napay ki. May sharing sila may nga dituwa. Alin na fall, kati na siya mga kumasingin ki pro-ila siya, to siya, kaya siya ito na alin na fall na pa'y kimakatas ki. Na inin na pa'y kihalin, iklaki mo ula siya. Pangin mas makumukay na tala, kumas kinik, o siya sumay, may lead na ki eternal life. Kat findig na kat siyam-siyam mag-ifan na. Kat siyam-siyam na when may proof na as iklaki mo laso. Ilay na ing si mataw dami when mak kokya when makalmi yan. Alin na kahit ina na napay gitin ko yun tako nag-isaksyon ng God. Tako nagkikon Christ, o tako nagkikate siya. Sulpe na. Dila me askimolas. Dila me sima kotlige yokligi Christ. Kotkalan sa pa yokligi Christ. Fin pangan may ista relationship partners in Christ is talagi mo man. Kumko. Kaya call on God. Kumko in Rela. Ano na ngadut na paigi nga sum na ki ma kaisi Pasta ng siyam-ram ko pe. Awe ka mace, may ina na nitayak pisengi si pang. May ina na siyamanya ko siyengi. Kati long simit na kiwalalin ko yung long. Yung ko yung iklamulman, ilap ka rin tari. Ilap ka rin takotari. Kaya ko yung, laylayin ko yung ring masing yung siveski ko. May fashion lig na ko, kaya ko yung, uy, kaya ko dahil na serious na paige, kaya ko, chupe na likiye mo lash. Kaya tinan ko na mo, kataya na ma, coin. Usi, fintra ko mo lilasing na siya. Christ Jesus makifan na. Sham lan mitlan mait. Ma ni ne papa ang fact na siya fin when in Christ ke. Ni ne papa ette we kon fale sam da ko mo ke fan na pa fale.
God kaisi me God pai fale ki next when extra package how we got kena lak lalu mencikat mesinge kena ngetailik mesinge Super na re-examine die oyen mo lasho kating kain mesinge proy the will in God pain vaske mo lasho Pangan me proy las kil tu tan nak wa kidin kan proy ki will in God. I kan si kak ki mo lasho. Will in God ba il ore ki mo lasho. Will in God ko tok shel in God in ta ko ore fin felching. Super na God il lang si kon mo. God il kina. Ko na kay wen mo. Menchis Paila upe oshik next sokong upe the it's worth it. Home fin katang la mano kaywa, home fin faleke. Kume wena Paul ki ilfa mangak sa fila karushilong na tari. Ang ako lang anis reward ke. The race that is set before me I've completed it. And I kept the faith. And I'm looking forward to reward Shima God elesang silos na kaya Shima. So there's a cloud of witness in heaven ma dal kalaklok came ki karshilum. Ki pensi kung tilang na ke. Sista ma na kaya ma me Akulu ki molum ko manu ke wama truk molum package na ke wama anin kom komingan fale ke next song heaven hell cheer komingan aksya fila Kideki non ko kati aksa parila una phone una yok sima shiki galak location Cái nên cái đấy nghe ý cũng cái xịt xèo thế vậy là khi cũng rón cũng saf la vậy là khi qua phê lo Kosrae Kona elingan mấy mà cái tàng rằng em mấy màu rê rằng em Dale Abraham Hall of Fame faith elo se kalakot na paiki men lalvi loman baus kumyak pe aksafi lepe atare alle na kum tule dia Abraham kaisi ma fakke iprungen Ele welcome ikum. Fakya bulan aja. Wala sis na kaywa. Siya mo si Lela invashkin nek oshik sukungi. Wala ki tena fshesh. Tasha moluan alena woliki mana kaywa makumashke. Nsengi. Chisa jelta kayok. Katang la, eso mata la po la yut chin God. Sa no mit na kaya makatang la yung kwento ko, ayron. So, hos mit katang la. Amen? Amen. Ngayon tayong siye na sinsiyang kung mit katang la siya. Nga mit katang la siya. Oh! Praise the Lord. Amen. Amen. Speak life na kimuluman. Speak life. Amoy katang dase. Amen. Amen. May kumlay la kumingoin. Ho. Ano ki
Anna sik na paye, shrek pena, ana inalina ring. Ke maasing kitin ko in. Oro, as a preacher, as a pastor, bangin me, hard chillash kitin ko in, me fagging na sin may ito, fagging lapan, hilya si ma, me ilusya, ay, asur si may ito ko kaya nga, wengin na pay makumekoin palawen na, wengin na pay may sikya ko na. So, mga kunes kay sin tafla na sin mait na kaywa, ni kot pen na kutin ko in long, kutin ko in nakayak kipeke, lakot na phone na, asma si kunes, feel nga pastor, pati wuli ki kum, kunakon si priwan na lakpang masiyala na ke, kum asma kunakon si long, kum rafakya, kot na phone na ito yung dan kat sipel. Finkasing ito ko na siya is when asur when. So gadin ko yung alina skimula siya inekle kaya fiyan kumdali Wait kom siyang mo kung ma-fail. Kung vinske. Baka si mga katreatim siya kung sanctification process siya pagkatilarim. Ele shape kum. Nikin na kum. Suwaso na win sinataling. So ba't siyang kung me patati tuyak. May katilarim kule orik makimuluman. It is God's will that you should be sanctified. Will zilan pa kumingoin. Shiyak le kumingoin akmatadiyak. Praise God. Thank you, Jesus. Dali yung ano pa yok. It's kaya. Aqui eu fiquei uns segundos, tá? Hang on my child, có mẹ gì? Hold on my child. Cũng có nhiều con số cái tiếng cái accept như vậy lên lá số cái tiếng cái cái tiếng pen na palo lang. Cái long aku ikas keng. Mà má cũng masai cái mulum ngen. Ele wana robles nge. Hewe cũng đi. May wengin siya na kimuluman. Bakong sista muluman kan masayang eh. Wengin. Fine upe fungo ito ko kuminitala. Dawn is just inside, just around the corner. Kume ako lakot na ki maulay ngan siya. Mensis kumin kan palakon maupe ki meg pelsing eh. May takuluk kum, mau penasum, the shag, hold on my child, hold on my child. Yes, pangin kasin akilan lem na siya mchingi. Hold on, uciak na kenik sungan ta shakum. Hold on. When feeling also shug, kume aksafila, ki sang na phone na sin God. Kume aksafila. Hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. Oh God, mahul God, filet lena. Hallelujah, God kinak filet yung papa. God kinak kaksakin kung malalap, kilong silong. Tena tuwi na kes makunikot. Long silong para ko din si pelong. Hallelujah. Kasing sinsin kaya kun. Nakimulas papa.
Nabang nila gini ko na na halis na si Shivena kaya reevaluate mo ulas liye la me katarsye hallelujah leila vinajik taki mo ulas hallelujah maingin kay nak kay God hallelujah vinsona katsona kaya na taga leila gini ko siya tako hallelujah hallelujah naki cross naki saksing lo e pers na yung mga God flat na tokong vet koji back saji yung mo ulas hallelujah tilogun ka diya glory, honor, and praise because God, God, hallelujah, we praise thee. Thank you, Lord, hallelujah, thank you, Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Kulomala bakyo. Kumalap jimet na kaywa. Layla. Ingay nak kayo God. Ingay nak na nak God. Kasi noon sa kong ingay. Peruk na pa yung siyas kita nito la. Tinpel na pa yung ipa. Kita palakin ma. Upe. Kipel siya mau yok. Mau tuwas. Mau losh. Kita nito la. Kaya mo pa lang eh. Akala mila. Morning is just inside. Up karan. Pel siya mau upe. Kita nito la. Pangan akala miyan. Takolan kalam singa. Upgrundland kalam singa. Sikya. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ashkada shikbella lash videosh oyna sima balakun me iklesima kumbalakun kimulon ma akyi chisinchi. Parnamita Shomon. Vidas magumli ma ikleki mulo man miseng kispen live ng loman miseng share it. The testimony la lasho pakute katang na mutagalog sing gel. Orik magin in katang la. The blood of the lamb and this word of our testimony pa katang la. Hallelujah. Gusto kami katang la. So praise God. Vidas katay with ma long si share be makadilar kimula lao para the me the share. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, sir. Today is August 15th, 2022. August 15, 2020 was when I received my water baptism. Whoa! And I truly thank God because I wouldn't be here in this place God had He not been the one, had it not been His hands leading me this entire time. God singing, long still God through you guys. He kept drawing me to this community. I could have gone to any community in the world. The Babylon is Shela community singing, but presence la losh. I feel so drawn to the love of God in this community. Some changes that I felt throughout. Well, it was literally immediately for me. I was in Hilo and I was trying to celebrate Tenzak Day. Yeah. I gathered all the gang, the Hilo gang, to celebrate Tenzak Day on the weekend. Tenzak. And then we got together, it was good. Like, there's nothing wrong with that. But the way we did it was not God's way. I gathered everybody, got Sagra, got Rook, got games, and then drinks, and then, all the stuff. Fascinating. I was singing a little kid Tevin Phung. I was like, hey, when go back to your house. Like, Tevin Phung, the Senrile, Fan Sheet, the Fan Mountain. I was going to come to this place the very next Sunday. Like, nobody knew. And then I came here, and then I was so nervous. Nervous, I just felt the presence of God just come over me. And it's like, shh. Hold on, like literally the song, like just hold on, I got something for you. And ever since that day, like, I love to drink, I love to cuss, I like to make everybody mad, like, when God sent us, and I used to find my purpose in how people see me. Like, it's learning on sick, it's Baba my on sick, teacher my on sick, memo, on I sick, la, figure on Babylon sick. I'm saying all I want to do is please God. And I want to encourage every person out there on the floor and online
that nothing matters more than the love of God for you. And it'll never change. Nothing you do will change the love of God for you, yo. Just go after him because he's so after you today. He's after you forever. He wants your eternity, yo. I want to encourage everybody. The Lord is after you, yo. And he came after me, knowing that I was a dirty person. I was so filthy, but he still wanted me. It has nothing to do with what we're doing. It has everything to do with his love. So praise the Lord, yo. 2 years, let's go, baby. Praise the Lord. Wow. Thank you, Jesus. Wow. Ashik legat long. Ashik le na pangan mayak pa yilalo. Ashmai sangay laki maulan. Tikhan me ba kung perfect ni singi? Kom shrek na sa being sanctified. Ano gilfa? So kumin sangay la mangay. Kumin ko sila la kumin sumnarin Christ. Bang, you're on the right track. Amen. Elak kelim yen yo ke ko na shu ki kumatana inila. Hallelujah. Hashpe. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory na kay wana si Papa lang. Nga tuya na kok saging God ke mapagantin. Nga shamon na phone na to. Me, di ko na etla kalang lang God na sish, na sig, na su respect. Komi ko tawong yan. Oh my goodness. Ko lại này nè, mày mà si bằng luôn. Praise the Lord. Mệt nghe phim planning tu ya nghe ra nè nghe si rồi. Nó cái spend long sự lần God. Nghe liên ở bên long sự lần God nó sesh. Win self xin à tội người có bé có in win self xin à tội lo. Lên Len sacrifice cash. Orang along se tu ya kok saking got na pa ke. Mana kay wana ke mo lock so lock na praise got na pa. Glory na kay wa malan. Boss na pa ma nga palagin. Ma so lock ya palagin. Ko tis ko jang na ke mo seng eh. Ko mo efusha sho. To ke shi ben ko ash ke mo seng ko te to la. Long sự là lo. Ui. Bà bè người có phim phát có lần lần có xe ốc lên là cái tên tự to nghe. Có sẽ kinh God. Praise God. Basta na bay mai ra wa na sik. Na sesh na kay wara. Nga kina tuyak. Haroma sa ngay in. Ngay to la có sắc lo coi ta có line ye ke shiben moi un se na se ke shiben nga tu ya ka sakin God na ke shiben ngai to la ke nin Jesus nga ko Amen. devil se ngai el when the Holy Spirit lan aro el ngai sa ma le shanga long el de na discern aro ngai sa gas ko ke nin Jesus nga ko was ko Praise God. ta ko ke nga te na bang un wen na pai be me ngam ta sham ben na sin ta li na ti nge ku ta mo ke mo ko sila la na wen in ram bu ma pa sham mo min wen na ala na ko fu ko pa sham na pa mi se nge nga li na pai nga pala nga liye na pai la nga taran mga sa ko nga long sa na pai kak sakin God pakantin ba nga long sa kak sakin God ke na nga long sa share for se pe misenge nga mo pa kay pe na ke ash pe breakthrough sa lot na kem kulta mo kya made ngam ta sa shwi proy nga non ko na ke
bad the log mga fin for log ngayang we ngam ta so ki ngayang ngai tali ko we bad le ma ngai for log te arch force like flash to nga sang na ba na sin God ko sang na ba na sin God me la lai for ni la so na elba usemana kaiwana elba aki yamana kaiwa flash fall ro mi senge nena Charlie im kultamo pahin im kultamo ko nena Charlie ela lewan fire na pa ngela and acho que mo senge el ba ki bod pa mele kai stensa na nga praise God na pa nga long se share for serum singalu for singalu nga mo pa kaya na pa nga ni feel shock ko se to na pa Lord sin God misalan God in mi ko was na kayo Praise the Lord. Sampai sitasan. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Amen. Good Lord in Jesus. Henry say me not to go we come there. This guy over here, he have so much energy, he have so much fire. So I just want to praise God and thank Him. I watched him that Sunday and the way he cheered God, just like he put all his energy. In God, he's so young and he's so handsome. Praise Jesus. Praise God. I watched him all day that Sunday and I just amazed. I just praise God for him. And I heard his story today. What an amazing story. I just want to encourage everybody. I have a testimony just to encourage you. It's God's work. I have a 4-year-old grandchild. There was him and his mom coming from Honolulu to Kailua, to Waimanalo. Their vehicle flipped over 4 times. And the car totaled. It's total. But nothing happened to them. Praise Jesus. Praise Jesus. It's because our prayer, we don't know what's coming to us in front of us, but God already know. He know what's gonna happen. So when the car totaled, the car flipped over, the wheels on top, they're on the bottom. So the people stop and help them out. They call the firefighters, they call the police, they call ambulance. Everybody help out. So they went to Castle Hospital. Everything was good. My son called me up and said, "Mom, baby got into an accident." But I said, "Don't worry, they're okay. They're okay. God is with them." This little man prayed for his mom and dad every day. He's with me 5 days a week. So he prayed to God. He loves his mom, he loves his dad. Bless them. Take care of them. And look what happened. Thank you, Jesus. God protect them. God take care of them. And, we just got to pray to God. We just got to talk to him, communicate with him. He loves you. He loves me. Praise God. Thank you, Jesus.
Thank you, everybody. Oh, praise God. Hallelujah. Oh. Amen. God works in wonderful, mysterious ways. Amen. Ashtamachaya, Kilamalam, Sir Jane. Praise God. Fin, Lish Masuosan. Subenavat Kulamalam Sin God Kimo Lash Nakawa, Kuloketagani Lash. Leila Kasmakatis ngayon ngayon siyem na napay kapurin siyas in pangan ma sukati sukya mo lash kitin kayo nalin na akilin kayo nakilin discernment ng God in kayo wigat kitin nalin na liye mapay singe akilin iklep yung mo lash in kayo aksakin God in kayo may kikatakilin ngayon katitala we're on the right track na may in kain may kaksak na siya, hindi may post na siya, in kain may kaksak la. Hey, kat pa ako taring eh. It's just a matter of time. Kaya kate also accept feel at kain may karish sila siya. So praise God. Kulonjing at kimulash na kaywa akay kawos. Katen misalan kain kain we got kifashili clash. In kain shukyan naklash, shukyan chiyas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, pangen. Ay, pangen dari lasho, kulamalab. Katrin ivakin in Jesus. Kulamalab. Brother, I got my son. Because of the I did not. Then yeah, like the guy na adana. That's right.